Ya, begini cara makannya teman-teman. Ambil dange dulu. Ambil dange. Kemudian dicampur dengan dicocol dengan air ikan, kemudian dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mau acara Barzan di Akikah. Ini saya bersama dengan Pak Imam, partner saya. Lihat. Oke teman-teman, ikuti pembacaan barzannya kami. Untuk akikah pada kesempatan kali ini itu agak berbeda dengan acara-acara kita sebelumnya. Yang di akikah ini teman-teman itu bukan anak bayi tapi orang dewasa, itu yang baju hitam teman-teman. Allahumma kabul karim fi syadid salati wa taslim. Allahumma salli wa barik alaihi. Walamma tamma min hamdihi syawran ala nashri al-aqwal al-marwiyyah توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان تليدا ليقل من يعلم الطائفة النجارية وكتب شعرا سقيما يعانون سقمه وشقوا ولما أتى من حمل الراجل 9 أشهر قمرية وآل للزمان أن ينجلي سوداء أضرب ليلة ولد ياسية ومريم في سورة من القدر بالقدسية وأخذ المخاض ولدت صلى الله عليه وسلم نورانية سلام سلام صلى الله عليه وسلم وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولبثنا ثوب عز بعد تنفيق الرقاع صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم أنت في كل جائد وجمال ومواد وكلمة عليه من الأمين سلسل 70 أو 3 أو 5 وامرأتين من القبائل أوصية ورخص رجية قبائلون وأمرأتين أسرى ركبا جهاجة سراء Allahumma kabar karim diarkan sasmin salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidal haya'i wat tawadu yahsibuna lahu wa yarkahu sawbahu wa yaghlubu satahu wa yasiru fi hidmati ahlihi bi sirati sariyah wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyimu janaisahum wa la yakru fakiran. Alhamdulillah teman-teman, pembacaan barzanji sudah selesai. Kita sekarang mau makan dange. Nih teman. Dange. Ini parede, ikan parede. Makanan khas Palopo. Ya, sini. Nah.
Oke teman-teman. Salah cek dia tora cap dangi deh. Iya dia. Cap tawar. Izinkan kami mau makan dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini cara makannya teman-teman. Ambil dangi dulu. Ambil dangi. Kemudian dicampur dengan dicocol dengan air ikan, kemudian dimakan. Ano, hindi ko tera kakay.